Dobar dan dragi gledatelji, danas ću vas naučiti kako da napravite super intro u ovom After Effectsu. Možete ga pogledati na mom YouTube kanalu, tamo je. Znači idete na Composition, New Composition, nazovite ga, ali ovo sve ostavite tako. Znači onda idemo na Layer, New, Solid, to ostavite, sve ostavite kako je. I onda sad odete ovdje na Layer, efekt i rem. Znači i vidite, i sad možete, tu si vidite ovo namjestite kako god hoćete. Evo ja ću ovako nešto kako sam i napravio. Idete na ovaj onda tekstu, vidite, slično Photoshopu. I sad ovdje upišete, evo ja ću ovako. Sad počinje animacija. Znači prvo ovo tu vidite, ova tu crtica. Zoomirate što više, ovako na sredinu otprilike. I sada označite ovako, držite klik i označite, idete animation, apply animation presets. I idete ovako dolje. Pardon, ne u tekst, nego movement. Vidite, idete na ovaj card live 3D film. I sad vidite šta ste dobili. Dobili ste ovo. Ovo što je mutno, to je zato što on renderira. Oko toga se ne morate brinuti. Znači, odavdje. Tu je završio. I sada stavite, pustite još evo ovako malo. I onda idete animation, samo tekst označite sad. Idete animation, apply animation presets. Idete ovako na tekst. Idete na animate out i reading characters out. To otvorite. Znači i vidite. I ovo se događa. To vam je skroz tu negdje do 6 sekundi. Znači to vam je to ono osnovno, a poslije ću vam pokazati kako napraviti još bolje. A sada odete skroz do kraja, vidite ovo tu, work arena end. To si razvučete jer to je u biti kraj vašeg videa. Znači nama ne treba, ako video traje 6 sekundi, onda nam ne treba da renderira 15. Evo ja ću staviti ovdje, samo malo, sad ćemo vidjeti. Znači evo to je to, tu negdje. Evo ga, ravno na 6 sekundi. Sada s ovim tu malim dođete, vidite to žuto i stisnete, dođete na početak i stisnete space. I on vam sad to zapravo renderira. Da, i kad vam to izrenderira, vi još uvijek imate vremena, na primjer, promijeniti taj gradient na backgroundu i ove slične stvari. Evo ga, i dobili ste jako dobar efekt. Znači, to njemu neće dugo trebati. Evo ga, vidite, već se ta slova kao počinju raspadat. I sad evo, to malo sad sačekate. Ja ću pauzirati video pa ću onda nastaviti kad bude gotovo. Evo ga, sad je već pri kraju. I sada pustite ga samo do kraja i ne date mu više. Znači, ovo nek on izrenderira. Vidite, i to je to, sad je on to napravio. I sad stisnete space da stane i idete ovako Composition, Add to render, taj QR, i on će to staviti i tu kliknete render i on vam izrenderira i na desktopu vam je video u AVI failu.
Ništa, to bi bilo sve za danas, dragi gledatelji. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Doviđenja.